the meantime, then share yet. All right. Kal ekewo na si uskewa. Kading isu be ashin yengo. Ye eko inge in pine go skate the masimit. Ekulon si kat kumuwash. Panagus akulen nge wiya inge taking Tresco. Taking Tresco. Ay ba taking ni Sena. California, taking Tresco, and Kent, Washington, taking Sena Des Moines, Washington State. The mighty state of Seattle Seahawks. Fine. Digging, going to. Okay, walangan oni masin dip nge. Okay, what tawal sila technician na kay won si Oskewa aso na lilak Mr. Frank da pinjak pelenda ko kadin long sel. Kya dang sila. Kada ko lang at sum na share yan gasing po na kat. Okay. Well, ngaski man sharing na. Well, gusto mo we get na share ya. Tingin siya na Lemon Frank na we ganoy ko. Wala mo isas. Ngwetlah ako ngi. Okay. Ila we got. Kalbo na pati ba siya na mid. Share. Gasing po. Sibaw Jagan, CB Jackson, welcome. All you think of is Saturday. So, making it up was Saturday. Mm-hmm. But Sharia, I'll Paingum, Rhinal, Hegawon Shum, Maloa, Jenny El Basso, Hegawon Ben Shum, Cassie Gold Page, welcome, Ikot Kewan, look at that green bell bang. Usfaga, mawigit ka. Rhinal, kumbaga, so, kumbe na, Jenny, kumbaga. Si Fies na uye ko ngayon, fact mo, chicken at fact, we say. Fact mo, kati left at tiyangit taliki may ito. Kati left at tiyangit taliki may ito sa mga Australia lang Philippines Kadaşke ilya ke belge. Belge. Yep. Aloha, aloha. Kainol, ekewo kulaga ashluman. Agdem matawek pangasukyan sang unin text kulashinge na kat shoga kanla program sing amagosa ko la. Sorry. Stand by to stand by.
Sorry, Sam. Pwede ginagawa Ilang back pango, titigil de värsta med den ena tollen att jag var den siakla med till värsta med när section dig Driscoll not nes gashikat siakla kinla för till värsta med dig Driscoll. Klomalap tamo Shirley and Brian go we be with we are santigini sena lemistrena Frank Aloka. Klomalap ki ko ka de lesin na shish kadin kain sweet de matang na ki kalen sa flight singi in kain fa ki kastal. Metigat fast na metan we got na kay we fewer san gat na ni siak la fakat fast na met. At klomalap to sum kat flight lush kat la leprem kat la laisik kat la Jacob. God pang na siyong kipel singe o God ingan rani mo tan in siers ingan si fil patagani ingan lutut ki kaslom ingan ka siya ingan tafila pe me fal ki mulututa na sin Ngwetlah yok na kipel singe ki yok na kanla kipel singe ki asnas nan makacheda ke o ye pe kipel singe ki mukwile lan fela ki mamash kat nushe siyum kolom in galem fin maingin na kewa in gain akalem yula kajingi bakat riwain na kadin epel na ke fungyang na ke likina oye na kewa madaga ke plan politics ka mit kolan fela masikein akyokin ke but kaksha gingom wimdan vel na kewa ke pelsingi in wowo ya kinrala kaksha falet las na siyum lakat madaga ke shufal eprem ka Ismail ka Isaac ka siya kat siyak sumugat fail on the phone na inga in wuya kebushen kaksya ginakalimila paye ka faleta shum kat siyak yak nak na shum gibel singe in gasha los na kewa ka gasha kat na kewa ma kakatageni in the gunlash kakatageni in swashik shish ma kaim della na gibel singe gilongak pushin mit kawak gilongak pushin siyaw kat siyak shum the kaslom inga in the ka inakfon nila mainge kat nushe kalumin anvin with fakaklum ke kasinge yok keluti laldam le shele se lakula ke kasinge kat siya tigni siya na Mr. Frank oya pe wiya yang kadin kain we tawi sapon dutila la infal na ke mamalutut singe akula na ke kat siyak pe sumi ni gestam dan in siyas na ke wa we fewer slash in kain in siya akula in ace malutut lom inoana ke kumakalemi la kaslum jigan folok na yung bisya panang katlalal fungila pange ono si paingi oya si makat metay na nash kipel singi kadalgat lagi pel singi talik na dumin fa kilomala to simkat papadamarsh la kum shek na lang sikat kum lang si met lang sikat metigat lang sikom lang sila min galem kolo min galem ke maingin na kayo ken when na dum Jesus Christ at lal fungi ke kat lal fungi la kumekan kash kat ki program las ki kasingi awiya mo shamsham na da sha the castle min gan fak gelik fall na gelang silum kat fak kulo ke name amen lamalap Amen. Well, gide färsta med Massime din baingos ko digin Driscoll kumkulo ke proisingen le Mr. Frank ke won assume digni se na kulo ke ashlos an kayewa Glenn Jonas tu ke won assume kulo ka kumdi ka chak ka chong li kum yak ka tliya ginem the Massime kat kivak kulo an assume ano ki oskalim gyang with nga gin bela na sil le Mr. Frank ka digni se na ke shamin guess mata kung nakkalami na sipe last marakat we got clue ba dayining yung fashion line na kayo ano ko scalam yung mga lockdown yung mga social distancing yung kiten postle orik matui may tayong ang dalin lom silusan in mo nika na kunayak yakle may ash ono na ke virus sima katkalam ko mo pandemic problem si pa ngayon may alias nga mga sinfel na phone na. So, mafalyang na ke. Di falyang, ako klan kate. Ako klan kate kidan makontram din si Fes. Yung ila, kate le fa, tiyangat taliki may ito. So, finga pa kuman, nga selection na loyang na ke, gaslan kat na ke, aki and gaslan kat na ke,
bell na fall tipo nga ako municipal loeng na get classmate finan ponbe kulo gasloman Alex Jackson buying gombe na degin just ko ngam yudi ko mena na feedback sa ko ke speaker di man na ke mic tu mo na or carrera si na ngai medli ngai ay gin belo na sila min frank tigini sena an kung faga ash me faklum tegin onsu ko pa tako guess la shamba lemon frank tigini sena medli ngai ke gasta medli ko sin gasta ngan orgin belo no sin tigin Glomala tongchole nga adjust the volume ge speaker ndigo nga mo barela me mo falsiga fasines ge bienga fintrakin wole nga bench be adjust the kakshin gat ge gat kain mano speed bat ge ka singe pine goes na kayo ma uchak pe ge benching anak manas we got pangasi pen makat matlan katalig din ka din na inalena me tula met ke mo ke belsinge ingan gasta ke gastan gat ingan ta kay ni inakalimila lalfung imayen wangen ko siya gat kain epel na ke belsinge siyan ko ta ko ke gastan gat ma eldige eurostaria an bain goes na kayo maucha ke belsinge anak mo na haskakat share ye like ye comment section ke Facebook loman kuhusin wikat pen a forward ye langgalang silang gat ke pengusin na yurun Mwet ma ash ke Facebook losan nimet kuhus maikin in we fa ke kastan gat pa na ngarain lense ilange fastik iya at dala sa kuman klomalap singkat wikat ke gasinge press gat tegin Trisco kung kulo ke fax medli ke ngagin belo na sila min frank tigin siya na ke may fact rolo so anabel na katale acknowledge viewers slash ngay gula gasluman game will scaling ikaw won assume oye pe minister Emerson Delenshu ikaw pe gula gasluman classmate Ali Jackson Lemon Frank nga we best servant gula ke faxing and kita sure na ke ano ko isliye nga kat na actually gin on ke SoundCloud nga asum connect ano po so una wash ke SoundCloud na unsu ke sang guest la atol la sham guest sham ni guest la Lemon Frank tingi siya na mayoral taking is tolbe taking ano ko slipit sing taking Johnston at na unsu kan siya fact mo long prologue by Angela Obet. Once you upload this date or so that. So we got a long gas ko unso ko ngayon insang audience na klasya mitigat fast na meta. Okay.
It's coming to make a world anew. But not Selena, no me let my through. Jesus, and not parang nasugin manasla. Maeta kami at malila, Biglabolan mamani. At siya mapuro na ganyan, Ita siya naman ng bilog. Mawala inulit manasu, naging asu, nenga paye. Jesus lemah kasya, abang nazungke manasa. Mahita kami emulela, Biglabolan Ashe mabo mapenya, Indashe nama lafero. Mohula ginore manasu, nakimasu nenga paye. Okay, unsugan masil alile teknis angkil inyal teknis angkil apang Şokta mas uploaded sel teknis talbe walang teknis chance. Na Jenny nga wikum gifakluman along pieng along sipe alle kato unsugan kikilap net eke bensum lagashloman pedi talent sa sigra paing ko was kewa kita kalusan. Nagkikadak ka lang yung nga kede o yung pela na sila Minister Frank at yung inisena na siyam ni Ngwetlah o yung announcement mga sure kalusan. Nagkita sum na nagtigin Minister Frank met na katig inisena. Lamin Frank? Klomalam singkat klang lang nasis yokla na pela na kaywa may nganlak pe ilwi ko sinakulain porong kastan gat ka inwi samsam kun inwi na nakke inwi ba mol kun kas mol mai ta kan ta fiak na sikkom ke ka klomalam singkat ke belwo senge and as was na kaywa ma pangyak pe tarikat porong lai ewos ke me kas ka klomalap ki arslosa Arlana kairat ke ekasenye sin met clans up arung ali la kais bikanin met call ke eta wika church ma par shlom ma peke pensinga nga tram na ke preston and ponpe prestonale nga aklin bela no one claim say last penkala minister neke pa kalminge na ke tele kona pe and I feel an American phone nga ko flawa ka ke wa ke spen access lak na ke limited Tamlin Sirle, taking his ka, taking Triskel effect, telling me that we got second. Now, Arshloman, Castelloman, Arlena, Akayakat, Lakat in Chamcham, Nassin made in Weekat, Nanake, Castan Katke, Linsem Sing, a call. Blomalam zum Tamlin Sirle, Fingom Miss Ketu Stea, Meshamram Selashnam Sing, Arlena, Bo. Weighing on the Sikumba Mesharam Sim, Sivation, I got Falcon Dari. Kita nengan kita kakula la me fat ke si basic kita boleh cerita sama fak mo card elevat ye Ngwetlah Liki maita kasil wala na in long kipel si makat pangon mo wayan fincha clash na kema kita tel ya kema fellow fak ne kita tel ya nga factory nga kom molken oyen molin Christian si makat sieli gina met fin fellow
Filmet fel lang si settle na kimafela shamana malum. Tanga kom katlong gastan gat pan nga ko met 12 kimanga. Ang ako met kan full manga. Kal kulang la pancha ram laske pensinge tarida na kya slows pelna kaywa. Tamal name ka mira pa papa pinengina kulang lap kya slows. Let me friend, lumalap ke siyam i-guest sa singan. Gagawin pela na Zoom tigil sena, nag-announcement si Liwa Mushrooman. Diba siya namit. Unso ko ba if-fuck yung tugun siyam from luman. Tigil sena. So kaksigin gat ke molash kaywa kaksigin gat pe ke was na kaywa ma wikat pe ke ko singe malalay fung imo mana kaywa ma katakula na ke ngay sikya ka na ke nalanggat kilo ke siyak lalanda kay niya ni ke was na kaywa se mata ko gas na pe in coin wiyakulin pe to kay nila show ye ko pakan ma euro ko nga ako langan ko before nga lutut ke gaso ye ko lumalap. Kulo ke faxing ano nagdakalim ya. Unso ko ba kada sang yung tagawang. And so tamit get fact na medan. In really subsequent presto na alik ngayle. Alu itawi pon be oh. Alu ay ko katui ke na shipin masik pe ngin na pro sa. Fail na phone na na kaywa. Na pro in wem de vaccilal personal ngin pro begelos kusema Proibeke alu nga gawa yot na vinan Seattle ga en go sa shwian. Longlang lang gading badat na fin may ita in then mo siya flock na ge normalcy ke na ge mo la siya. Na lewin from gulog siya am singan ay bed digin siya na mitli di basta me da unso ko nga vat mo Elvawiya magde unso ma toyak sil son nakulang ngalas ng lash pinan ko am mas na sundik sa kada shokta am da long wood like alas pos un gato ke SoundCloud narakat ke sakat ke long be unso ko insang be awi matanin siya spetika chul ke mo dito el chutek dem long Elvawiya
Okay, kalau unsuko kan mayak yaksil sun makulang ilash fin ngaklen na yung tayo kilapawon nga ko am tayo si percent pa uwi na lakato na pa yung awi ko kita sa manchen unsuko al fall na gib bela nga na am gina ba non ko as pa mit biyan on ko pa dolen dai ba nga fall na ba na gib bela na 걔가 마시고 보게 갔던 거 같아. 별로가 그때 futuro daw. In no mesi mo na gaston got na ashna tari. Ashna tari den ganorik makun. Nanga glonsin got kaya ashlosan kaya wa glonsin degin treskol kaya ashloman degin isena erbel minister Frank. Glon malap na siya was kaya when be viewers slash ko sa mata ko gasla ko sa mata sa mosla pulo gas liwo mga ko finne fosse mga ko wigat pe na glonsin got kaya was. Gusto mo wigat ta dila gas ang globin got kaya ashlosan na kayo wa. Wala kaya Lemon Frank fact eller si ves na ke Fred is mag tsham gud mising and si ves in fact mag god ele fa nget tie nget Liki Mwet god ele fa tie nget Liki Mwet ke ako mshi gidan non ko si ves ngayon ligi na medli ka juri di gasan ka to kumiski non ko to na bang plain lon ka bang long si lon ka to kumni nakiwet lang dagin fail of kaya kadrigi ba bala mo len on ko kadala managawa len ko kadala managawa len akon ko kadala may tanali mo managawa ala na wo tugun la mugul siya la may managawa wo kadala Adam la Eve na mo len akit ko siya il mong na foster ko yang ilda ka whale ganda ini mesingan il mata whale inse wo ne masisikya ngan makuluk patat na bin fela di pa shredded long lang lena silon kat na sin meta il sa malala meta dakkel atom na mesikyak to ko garden the su ingenik sim da wala plan si casting about redemptive plan of God in the gron genik sim da false ni mo dam da goreni mo ito o sino ni wiben na fash in wiben na fash kanaus di ba akuluk na naklan mo da ba si kyak bellon sunod siya kanaus lang kadel kal mga ralan na kanaus na bonda via social vanda. Na social du kun sunod siya kansiya fastnamit. Fastnamit ni mo ito si Peupe nagluklalosan. Na mesikyak pa Tower of Babel na masir na ko masikadal wala ba ilet siya kanaus sa mo ito ilulala ki bellal no wa mo ilet siya kanaus sa mo ito ki sunod. Na wala sa rin tanake mo ito alaguluk na may kadal ilpat alfani ilpladi na vinfelo sangkas insiye na inmasang eselik mayta kishpin nanaklalo sana lefuku ko to sakta temalan ka Narag ilya suransin ka at kung riti sapta nga singal tuligin Genesis Sifac ka lang ilya yakin naklan mayta kishpin insesile lalos ta tiya ke mawo na siya pa na fashion plans like di pa katsumpe belal ay siyangan ke 742 BC. Medley lay susla. Kung gusto mo ikat foong, tegnisiyan al sham gun medo sa plas nga lufas ka nyo siya longol siyan. Il somon de lame chichis il sham gun. Il fact pe masama Isaiah, il sham gun ke Isaiah ang ngaluwo. Fosin ke wasa ako siya. Oye ko, ako may sham ke Isaiah ang ngaluwo pe natasyak to. Fosingaul na ke singaulit ko siya ang pakisam gun. Na si Vesilash nga katil tiya nget Liki mayta. Na kaya nga sige nga mdalin lom siya ingin na. Lomalu kauli. Katoy ng mga mga kauli. Lomstong kumtuno kun timit na ko kudujak pel sa fanal dal monitor kung in medigas na intimate na kawudyak. Mid kantas kikiden Shiki mot siga na siya spesyengen. Kung finon ka nagyetari na gimalim gluto di somla. Siyaw nga ita kayo ni. Namo, dati kayo ni, dati ta, shamram sin mo ito. O
Waldan dang ngedem nage phone nata losan. Namo mga sikyak to na excuses slash ng mga chicken so na sa akin. Kung flashі be sikyak mga. Me sikyak ko ako yung madayin lom siya. Fung na di kun talaga sa lasha, di kun ngam kat kali man na kun ngam damot ko masikyak ngay. Nakimulak si Fena. Kaya nga siya mit mam da for in fact Gasland got finso na Seattle maka na Texas maka o na siya maka de finangad gas na San Diego go na Reno maka nensin nga ngam damot ko nga pai. Sliki Gasland got pa yun mo matawaki in Jerusalem Daffy and Gasland got them like in lom siya. Nakamdamot ko kita sumtangalian sayang ito nakadil kita kadyo si chance sila may ito kita silbi falogan ni dakin seula siya na finne kumte sumurek ma finne me ona si mamaske anski mot ko le long silan ka ta tiya ko in to kanaos la may ito na mas na may kanaos la may ito ba kot fin seakos ka Got fin si akustin la siya lubel, got nagagashivena. Na pangabel si mga kanaus la, ipatat na fin Mwet ilos si mga si akus. Na kung fin ready, Bible lang, alam ko lang kung ready mata, kung fin sun na sun, pasal la ipsin, ngan fat na pa na sun le. God kolena siya nga liang Ngwetlah, oye pe liang ilos si mga axol. Na ilus si masangas long as pangabel si makanaus le patat na fellows. Na pasifes lash nga tako in chibakes makinya kum. I say il balo ke ye itfuko angaw luo. Ye itfuko angaw luo metli lemelisus le. A lemelisus le mol fin pela ye tol ngol tolu dafo. Il soek na in kasao. Ilengwa ki swag na yung kasaw na fashion na yung pelsiam pelam da ko wan ni mising nga masik ye luwa tao sin longo ye luwa tao sin longo da gen wasing an to ko yung pelsiam lemon suslangan na gaslan kat na urik makunyak na insang gasha mo ito ye tao sin luwa longo som la pa mising nga ako matasam nakisifesing bago was long nakisifesing in sikak ke pelna false pelna si ilos sa masuk un ngay ilos son nakalin na siya kung unsukong yatolo somla kung niya un ma katigasan sin Mwet man sa mosla ngay malalal fung nga suwas lang ngon matal sham na sin Mwet mas mosla un para kipel sa makum Forsak nakluma, kabel si magum alien nakluman, sangon on kikasan kat ngayon inan alalol ngakumin mata lip sa lam talong on ngayon in mo akmuse matanin siya kain makatash ashkel. Nakita siya nage may retlash na misengi, may retlash na misengi, kaya ashke Ash iptolu si mak nga sigiden loeng na ke nga copy paste finchak inko in cache ang mga kumash ke pie wasik na siya kaya kaya tama still shukyo ngan connect lip roughly yeah file laban yun sa kanoric Ashi wibe na molye lama pela. Okay, parang. Okay, perfect. Well, kung hindi may read sinadas nga aske ay siya ang luwo. Ay siya ang luwo. Si Vesi nga na nagusli screen nato siya nga makadilat yung taligi mo ito. Angin na kuwas ka hindi kalim, tasok tulan nakyok yaligin mo, kalim di kinamita. Kung learn na fos singaw ulit ka, nga flia pok tolu si bakengen. Kalmiya pa, fos singaw nagisingaw luo, ipsemed, ngan pa, o yak on sase, na sinlem. Pa ipsemed ngan ba fos singaw ngan.
Na kung vinriti taklan fossingan kumiriti ne ash mongyak sige ash wedok le sige tana pa fossingal dolungan le lem kadel ille oena siemet meu na fale si charmen su kan fast na fast ne kum sum ke fossingal it ko shaan tana mga bagay may sikat na sinilos sa masiyakos na baka iptolo si mga kume riti ke loy na ke ay siya ang lupa singaw singa. Na ngayon riti ke ash ke screen ay nga ngayon read kat ni read if inashiros yak suko on sa sinasinlem ka. On kaksa ko nolol siya felon of on na siya pe kusama kalgalmeya siya pe mamul na kewain ko for kus na kewa sa mata yen lois le kusin wipe yakon sukungan Leila yen mesis a city where in kaksakin kan Leila Mwet keda ordinen sa pangan in kaksakonol Leila met sa mata in city sela in sasa keingan Liki mangon olo Fossingal luwasingan kumbingan highlight na kumsiba sa mosla siye bide saptalu fossia. Siye bide saptalu fossia il taka wayang be fossingal luwasingan sa mga riti. Laylay los sa mata in enlois le insang kaksak wala na nasinlem God. Na naging ako sigigiten riti meritsinga loyang nage meritsingan ta na ipsimate ngan na kaywa inyak onin kaksak na sinkat na kumfin askle sige non-ko vaccine kigum non-ko vaccine smosla pe fak yak saptalimegas fossia fak yak saptalimegas fossia fakle Meta pangyak. We elders longolakos, mait na kawa pangyak liele sa ekoy ni kesla puklum singan. Meta pangyak simsilal son bangay ke onain may silal il sum na in kashaw liya mangan sikyak il sifena son sifena il sangeng onain alda upemang uliya wengin mitsikon igesta masingan na masasikle when natin God il sikle na mamit na kawa own alalol akfaletjilol pa siya il fact fashion ye todo tao sin somla If on mo ya to tao sin somla mi gitas ke 2020 na il palace like that like ye it foko angaw luwo BC Acho que muito que mga sikyak impel so fashion is sunya kumising ito na mga kumdahil ya kumising kadilya ke coronavirus ka COVID-19 bakat ilya kumising na kimasing ni sikyak kitin beling alalal fong ima ewepe na SAR ko ewepe na mamasikyak ke Bellal Obama meta misa ke meta alupe masikyak alal fong ima sing sikyak ko ewepe na tikun ko na connect on we na mga nimdek matalilik Tashok the gaslan kat na fashion na Longkoleng kat na fashion na Ulayalan kat malfak magkatilefat yung ngitaligi mayta siya may dahil kasama ganyan. Kung hindi carbon factorize ang ito na gadile tingat taligi ilos sa mga akustin. Ilos sa mga akustin gemalan God. Nakalme ba, ifin nga ku matala oyela kumakat akfashe, long sila ni kwe, long sila meta, faklan meta, akwe golyaklan meta. Nang ako may nagden ashwedok lesson nun ka laka market acquisition ng may wo fall ka lineup nagigastan ka kating kolekta day na halda fall na nagden oye wo may call line fast fall na kaya ako ka if gatin akos na mo si fesing patat na fish fact mo god el tienget taligi mo ito Pelsi kadi ngetaligi mo ito makisiakos tayo Kadilora siya na sin
matonfel si malchulela sa pamatulad in Israel. Kadalaro na selos. Ang lekalin. Ilonelos le. Kung finloin na wengin le Northern Kingdom tribes ko shuf mamda ke Northern Kingdom. Makisiakos din lalos. Siakos din lalos nga na lope. Il sa pa mamit pala in sipe. Akes makanyelos. In sipe fulokonolos me. May pala nga ni Willol de Lakis pag may pala nga mise. Ilos siya fulok le. Or pen. Na pamising o long lang sa kat ngayon patak na fin with Gentiles with pagans siya pa nga kumbising pa nang para fact mo sa kong yak kaksakin kat wait na kayo na siya kumasyo yan don't feel na gawin na kaksakin kat may nifo para masikyak pelan revelation na ang flow ang flow nag-ipsak luwangan pange faklan lem kad paguliye fosing al tolu sing at sing highlight ye point saklungan pa lem el ille na sa point sige lem el illengan pa may what wense na kung really blue highlight nga sangan na kasi sub points ma akataya memit what wense nga nang som really ke babalash imatasho lem ka de lille posingal dolo lem ka de lille o na siya may what when il sa point si metnyan pa il ako la kinatari may il rara la gisipin me fosido nga niya katay efo il folloyak sala sala sa in cat il koyel in line with lokalok ifoko masing sikya pa fosing ala ko siya pa sa point sa kluwongan Kadel fact, in Beloilis, nga misle, diakas, nga tiya na to bukmetlok. Tasok to, inge, pelagin mo kuile, nga wuwuya ko na siya matan sa ako na inisus. Nga fact, parang may sikat ke kadel matap, mong fushesh, mateng ki oyen mo ito. Nga fosigal meros, nga kanaos la oil, all yingingo. Oro the ma sako in masla. Ngay fay kolla infal o ino na siyan mesis oro loloin ko in paula. Pange kolla lang ka wengen kolon mit ko na wala wengen kolon mit ko na wala faxilan ka. Dia siya mit ko na wala sayan kat mo ginabagan or lalo siya in paula ko in fact siya ino na yan may siso fact na nag-give singalon ko siya nga bang magkadil tawara nga pen mit kunlok sige mot ko nga pen mit kunlok mit kun siya nga mit kitikan diyan bang makatlaro Ngayon pa may kunlog, inkenik may lusun na fast kemit. Ngayon pa call la los lalos nakikalim. Oro, surap, infel na yamatalos. Ngayon pa walila oingi. Nga ngayon pa taran na India sa toilet. Nga pangan po yung sa kluwongan le. Makadil fact ngay pa, ilmata mateng oilan mo ito. May, sige mut ko, sige fuli ko wiki facts ngay. Kung fintapas kung nito liksik duman kapek oilos kumangat kasi katatalik ngay. Saktan damal dalaro. Sige mut ko, papas, kot papa o na sindalik nalos. Kasi lalos nga force ka, bak mukui, di na non-gala. Kan dali ka tayo, sikat to. Ngaki, kaya mga singi ko, fan kukuyang. Na fast ke lem kot papa. God gasing omniscient. Omniscient, pa ito mana kayo. Ito mga any corners. Ito lala weng, kung ito lala weng makadilogin niya. God, ilita mana kayo, iliyam gugulan mo ito, oyan mo ito, gulak ko mo ito. Matamatay. Ilusipelan mo ito in forla, mo yan, pagkasing the wrath of God.
Katsang kashaklan kating patat na fish. A katil mong fishes mateng il matana sanong tasane aspelse. Paila ko lang il tuyak wuyak sala o na matayin si mga ni sus ke kayo klal ke white klal katil kal pelak pange paingi mga araw. Ngay kanaos la all inging o. Kumni fin bagum da di final so alle anilang alle asko wala gem dalia kada kasaklan kada sum kanaos la mga na ilebe fakle kumni if in bangan Oregon and Seattle man alle full shot make off kan na off na alle take off yan or alle wolfin chonen kadlang mga gusli wala na nga naskala na nakanaos la ngaren torengeng la bange kolon kata in fact lang ay call na infal valon nakiyen mo sin fact kung di fin bange infel laps ko sa kan kada mamit ko sa nago vash wood kof keng sige wood ko may standel sa ko mamay may tayo mata kuf unon si woodwe woodwe na best pa siya mo and singan may the vash wood kof nim ko fu sige wood ko kumsum na wangin dem may wangin na kof singan ko yan yun magus fastly yan kusum da wangin na mga finde mo siya ngayon na and LA, New York, yan mamata kafu po. Kung di wang may ta mala kafu po ngayon. Ingin na wang, kumusum da wangin lang mo. Pakikawan kata. Kat mo kay fan na bagan nila mga ngayon. Na yan masirap naman kata na Rafael. Nakimulak ko mo. Base mga mata ilyakin, nga mata foskin. Kat finsang masin kat. Katile, ikaw lamay. Nasyo na ki poinsak toluan. Poinsak toluan pa. Ilos na kay wasila lalfong i ki masyalaela. Ilos sa masihakos din. Pangan poinsak tolungan. Pangan makatlo na sin ilos sa masihakos din. Melaro, ka-treaty was nga litkos. Ilos na kay wasila lalfong i ki masyalaela. Sa pangon maurik na ki poon may ito katlalos nga if ak may kinyeyak ay los fa tonong le na may kin mo kinapay patat na fin ilos sa ma alo na masyalala nga kung fin ni way masyalala kat dalo na kita sakta o na siya masimakot sa angin outline one kat in ba masimit kemula siya kat egin ba na alo sin masyalala kat fin able na sin mate kula siya inara masapali los fako sa matiya fast fall na gigaslan kat kat finugkwig faklan may sa mga line up waklan kat oil binan masyalala pangan mulan ba ngan eta fato nung de eta fact may ginyaya kung di si kacham gina may ginyaya ko tanong lesson ngayon siya mama usin na si ngan luxury na proinsing kad fact lago in fast fall na gilong sila pa ilan da may ginyaya le at kinefo at may ginyaya si alo besi kasi nga na may ginyaya le so, if in may ito siyam minakuluk kaya, nga tinayilya kaya, may nga ito lagaslan ka at pangamtak kaya. So, in kat na may kinyayak, tunon nila, masih bang alde sangin kaya, alde sensing kaya gininsik kaya ko. Nagimulak si Fena. Na, yes, yung kadil fact la, ulela mo, fact la, ulan sige mo, ileta fa, at may kinye ko oro kain may tsikin tunong na may tsikin kumto na kumasya yung life mo kumto na PL life mo kumto na kumasya yung isingi kumto na fakalaban life mo fakalaban ako sten mo ngati ang fancy ngati ang fancy ngani kun kagat may dan nikun gatliye na nakia oyen may tsi magvan na pakateta ta shakta may tsi tala katasyo ye kat fin ikolla mo la siya in fast fall na ke ako gulya klan ka at si fesingan manasikum gidan kalam kila katil pati ngat taligat finne coronavirus COVID-19 sikyak yematash sum nage siam yangal siye finne mas finne okargar finne pakar pestilence in pestilence pa plagues finne kain always in sikyak pastos mo ita if I wearing masikyak katalikum yang ilati lay na si
en makumashwayan. Ila liye kumyang. Ila usisi lubinan sang liye kumyang. Pangulalon kat na sis. Naka really get force mate ngila. Kat ila staran ulela in sikya. In dia style. Kadla liang ulela in dia style. Na nasukum dia ako mas kemeriting. May kasha lash nasum yok na nasik meta pa. Mo lash in fast fall na ki ako ke golyak lan kat. Kaya da fakya kat flon ke Mwe Read. Kaya da fakya kat sukilo suma sukas lan kat in kasha kat wise top fall de top lan Mwet kan nak lan Mwet top ma Bible of fulia na sis. Den fast ke. Na glon sin kat ke astlas ke waslosan ke wa finchak mulutut singa in kasha kum wana ke kasha ya musenga. Na evinash mais kisensia ko evinash faklos mo anak at encourage pel na kayo ano fluent siya fluent ke chat windows siya ko kung kayo zoom na siya or na siya hindi nga they can just call them Mr. Frank at hindi siya na so ba siya kluman fin siya ko pa kung kan topok la kung kan lips la may ni no na kulon singkat ke mulutut po sa inge ngay tuwing siya ngay flokan ma matbiya kinge elosin wiya oya be in gas line sang be akon nila ko cash ang mulut dito nakita fast na met na in kali ang siyak sil lumis sa frank dan cash ko to ko kali program la siya na metligi kita showing kali yan nga agin balon to dig just call mit na tatatig ni sena na element frank dig just call Lamalap ngan we go sin kak second god kulong walam sin god gel damle sherle ke akata ye si malorela ke si fashing e god el fati ngat lagi meta ngama malutut si mal kola nge ala ke minister frank el fak pienga ala na te sis na pa na gipela contemporarily pange magat en na kadin long gipel singi in block ni gaston god adamol sherle metigi ngan fakla masiluma en vlog nak penap ge ma in town shopon ma kumakale menge ngalang si vakula malap na siu ge due diligence lo man siu kanum lo man in kan pakanak malutut singe usena siya na phone singe balance kadin gain we si base ke magde singe ana ge makale mengan ke fasinga usingan yok segon sa asya if o me on forget on me da forget megat kaksharin gat sifena if inon sa ko fell on the phone na inge nage pandemic singe immediately met na kayo kan balala ay wang na pa galas ko mata ko yurun else morala ka sa fell amen na singat kulo na singat ilakalam ye kalala en na kayo wakipel singe mukukle mukuya kishben kat pala na paila asta kanlasi kaksa classmate nge gayan bela katnta kaya na rela mo nga ba karangin nanjingo nga ba karangin nanjingo mo babalang ba karangin fell on the phone na evin ne gelos masona yakon in kaksa kun gat bella kumbangin man gana selfishness slash magativena madarela accolade na siya bella sin kaksigin kat anak akalimya ki ipsimet malakalimya ki fasingal na singal luingen ora takata na elang kata pa tamasin ka sa vakki fasingal tuluan mo ilal na ako len mo yun kasasala ilki sala sign kat la nagi kumesom nagi shidel nge kung palagin confidence lum kaya ako lalum nagi makwesula kayan pa-faxingen kinatay sala kisain kat kaya ingin na lako len in line met lokalo narata ka na siya ka din ito la paya siya indikia confidence latra yurin God kat alena me sa fallen na katlos sala na ki kasi mga chamdram kaya ngipe kat pella kumin kain pangon dalik nata siya wisya ula rin kaskientes faksya vina yurin God in kain
usika singa katenin na wana kita mo sile sam kenga ale kulo malap kila kalemie sifos ma kalemie fakla el matang la pel na lolosi ora kapshiyak nagi me berpeng lan simtan ma akula wangin ma kutongol in kain orala mission silangan osula dalik sinatangan kat papa made up his mind pange mangarang at lasibla silent no more ngatlam ta matang lamang pange mangara kat na patience si makadita kaya nakita ka na siya ipsa flashingan nagi siya kosten na tari ngate point finger na siya ma nga si fena orek makin pe si ma likia kinga yun siya ula ka inlom si ka nga in si fena rela self inventory lock ki ma ngali mga aftotulan na yun gat ke o yan na kayo mga pusyela accolade na singata kaksyaklak na singata ka nagimay sang ka nagipelak in ma elta kamit mayin anak elvaka ngasikat lemta met nget lalikia metaranda ashma si takamit tikia na bangon ya kuminta ka kulo malap na singkat ke el sapal ma aisen fakat na sin talik na dahil nge siya malito tataka na si kumusenge arla na pa naking afaktim dawa kia fal na gibela gas madalash mat ko siya fak tesis na gibela malito singe madam na siya lel dash ka kin na siya skat taga ni base kaya nge kulo malap singkat yung akan wigas sige malito to nga kulo malap lang akan wigos inshallah pugin kaksakin God praise na giwan sa meron God amen kulo malap Begin trust ko. Lo malap kip kasla sa lumungan, kupsyasingan, ngay dawagin daw yung tigrisena na palyang mo pe ke pelo mo maritsa matakonsuman. Oh my gosh, guys, really facts kan? Lal Levin Emerson kan? Kyle, launching God, Peggy Bella. I now we share my point of view, Gemalutina Wowo. How are we? Yeah. How are we to be God's servant and yet be so blind? How could we be so close to God and still see so little? Leila nasish na phone lan Israel, nation lan Israel. Kafin nemit lalal from and become the light in delivering majestic responses ke service slash nasin Gentiles kafela na phone. Leila nasish ke when we akilin matal efalet lenalal panang eli naron nasish. Through us, inakilin long silaw nag creation slal. Ngalalay fungimo me tafuyan when the in fact mo payanan katin become the light. Akin siya servant laling kalensabal for our own good. We are the light getting majestic works in God lush. Katin tiya lalay fungin winon ka mo. God lush ilpa do ilpa light switching it nasil only when we need from him. Hiloki Medina wona sish kaywa God bless. Pangan kanon message ko layman ngayon. Lo, amen. Amen. Kaya iginabello. Kilo naman na nga batawi po rin umilutlot ng singya na yok na pa itafilalos ke masing along ke ba kadel finne musle kadel finne de shamjamda el ash el near el apkaran el liyamana kaywa pagkalam ke fossima fact po God in fact fossing a language in bel na leles na musle diana gas Matia na tapuk Ngwetlah, to shok tayo niya bella kinukuila. Nga wowo ya kaya na si matayan sa kulay ni Jesus. Il makaya na koin lama o yesingan manil barela mo ito. Il ko in fact mo
Palala na yan na siya matayin sa kulay ni Sus. Tali la pan kalayan lan ka tabangit tali la sak layan kayo siya matayin na kulay ni Sus. Benzi mo sak lao el moy kan la mana kayo moy kan la kayo ko moy kan la kuluklan Mwet ngayon. Tangan lapan yok na yan long kalain silang god mga liyan na ke fact sila nga nila ko la ilaw ko ya kaya na siya matay na ako lang siya. Dahil ko kisipela la narela sipela la na mo isulpe ng tana na nakmanas na siya. Ipensi ko at 4 la so ko la. Ala yok tarya ko tayan nga Tena ki fact lo ko in the call la fact lo san do nga fin chak yok mo in ko in we bet down Japan fact lo man tamle serle e ye be te cash as il take interest ko lan lo mala Tigisa na kumkula na yun nakita show na kaya ipsa flatingen Sham Kali element Frank na gash at kisip pro. Element Frank Glömma tamlen serle samsam wala na kalna kue ya katalle ingan ke pormoile. Ngawi ala na mata lut ke ingan ke kum so me sak fresh la pe ipie skak pe gren ko in liakle. Ngawi kum ke mangan ke wa loin na kengan we follow through ke ngali la fosingalan kos nga fa pen with cool lock. Apa tamle lemerson da samsam kun Kya? Ye pay la kat ngat na kat teli ye. Now. Na banan ke tukun malat lan lem kat kising la kus fashion e. In somram to na le akpoy la ana ke teli sa la fak no ana ke na fak ne. Arle na sie bela da kan kanaus ta man ko ni kestam na il follow ko si restore man ke wape. Finger check na kus ten in da no yo. Eleva point kat. Na on pa ye. Nga ko in claim mo nga nget lima kun mo kuy gulaka. En nga fashion wa forforlan mit kun. Na ba nang ivak malay kol la losh lalos. Losh lock. Nga lang personal masingan nakikali. Na liye oya na kayo mataga na ki sa fandalan kalim locking sukastan god. Kain po niya lang naging losh. May nilulay lang na Sifac mo kung ka. Finkom siya, finkom tongola ka, finkom suk ay ketla. Na finkom matangan na ke comfort zone la ka, mapanang yung mafang na siya na nga kapintala ke, shukla ito yung gas. Shukla rin, shukla shuk ke mapaya siya na, nga may kun siya. Fin lalmet fin sa matla ka nga orela, malalmet taga yung kat me. Inka yung kola, de fungul mapaya siya na, nga may lost siya pe. Nga fa siya yung lost pe. Na ba nang kil sa mga me wona si koma. Paul's venal fak nga be content. Be content na kimagat siya. Finlay lagi den siya. Aklen laga fin daga ta na. Shukle kala. Taka we. Puro mo kastan kat. We mitlan kat in 4-4 and kalim siya. Shuk. Fin daga ta na. Falat ka lang na naklap ki mga bangon. Mga kalim ke. Nga tinin ang anda ka lang. Katita tari. Nga long tari. Kulya flakan. Kulya natin. Tako we long puro min kastan kat pangay. Eta fa wangin ko maki itak lak si venan gan karin mama fosfin development sine. If ako batle. Na losh la ko intiba kolya le na ki losh kitale. Klonsin kat ki kaswowo madago yurin mit klansa parulan lem kat in tafa na sitkom in bela na kewa. Staples. Element Frank kula malap ke faxing ano be taking interest ko taking sena. Kede guess la finash kisen siak selu ma na kede guess la fin wang na kede siak sum lemon frank na skashakot kali ke tagay lasha ke siya proy. El message ba to yol renix ita nga kulo nga ke we skasin mol
sikyak lon corona mga wilalal fungimo sikyak insang ikas matash mayto inito la kot fash lois lakail panang elu se mai inikas matash te mai naksang yekum ko yekot o main akes magin yekot kaywa mayto kasi katawo sila click singan gin click singa babasi Shokta alla vuula alla kaalim na pai kuloke kum use ena naklungan in tväges magin yekot le panglong klenglan kato sa kot may ito sumlistigi kat na lucid chance silash kitin sipe re-evaluate sipe loeng na kimagatash ke ole ngasiye kumashiye na genik wubulan kat pangin sipe takoy na kes makinyigat o na ke renix ida il fact te may naksang ye kot may akes makin ye kot le long silon kat ilki kat nakiwain mo ula bitliki matay matligil tako ako lang tawag kanaus felo ako na assume renix ke faxingan Ashpe pashasaye na sin viewers slash to finne degin ni sel element frank finne ko spenain gasta na ke factilal renix idame Ash may factious viewers on even when in nangay origin pelo mga sila Mr. Frank ilan kasikot kalya ta kayo lang nakatsang suguan ngayon sang kalya Kamle söyle Vrenix ita il tukayeme alna kalim with factsilal mo sila finile saknashin galalan kan smuslape la il tukayeme alna wote mangan nagawa tagala kulonsing gatlash kaskan dagan wen master osho Magloma lab fears ang gawa kada puro mo ikikasal ang kasi ana mission statement ko samsam nila lan kasing ko osha time la osha na pange masikat tagan yashke indagani fashion mit ki o yana kay wangan pensing nga ako lang ang bribe ang awel tamlan sele take interest ko le take ni sena inaklin ko na kayo martian call matagawi kat sisin sigi kastan A lot of lang. Kangen Ito pero ayan. Decoral tuloy ne Jonas kilo Svilbe kilo na suos Luman o Rhinol Paingum Malawa kilo ka Ashloman kilo kam taka week at week tako na tako Jay Vingo Leila mit nakeway ni talapan ngawlalap lan lebat na shish Sakat aro sa falye matal il shek na kulkot kilo Jay Vingo kilo kesi fil wiko si Ace magdudud po na malap na Renix Mayoral Papa Stevenson kumawil lemon skipper bagum Ini na yung shuffle si pangan. kalbel May fuko. fuko Well, kalau malap, Ray kikalim mo kung Frank kafugat. Chelsea metangan Mr. Frank. Ilme? Chelsea meta melem ita. Oh, me number 1 melon pa ita. Number 2 pa. Tara. okay kalbang manadal lore Renix akay kum kulaman lab el dalo ilosing effect la kill tawro ngay sama nga ken man champion nga kelena al pangon niya nga siya nga nalkan nga second nal ot kill bot siya nga fin ma kill bot kaya makuluk ng kabata na di siya siya na nga at tira makuluk kabata mit kill bot nga vat na le angon mit kill bot nga mo pang kuluk kabata pakat ka weyang ben Mag-il, mamakain na. Ken, mamakain na. Gulog matawa
Renix kulo kaditay kum kaditay si sa uloman na genjelango kulo fact sang lo sil kulto moman be Joseph alu kulo ke malutut wo na klikpon be sa bagas lang oh Clickpod PC. Wala. Panasel sila pa Clickpod PC. Clickpod PI pa siya nga. Emman kay. Loyal all around micro classic. Na wes il elevate mo number 1. Wo belok kadingan ge takeni ake so yaslan kada ko malap na si was kay wake. Tako kat finish te mayak kuluk ki ko man sa kay kat kay wake makatash kyo. Na kulo malap ngayon ang tuwin sa ngege sham mo so yung paling sa Mwe mo. Okay. Mana ko siya pa. Okay. Okay, so just kumula na Mana pa si thumbnail name. Click message pa. We get kim tapon pe kas ko siya. Name tao pe click sig. Al global lab name gloge gusto ka kaslan mitching at fact soya Macy Simon kaya Petro. Glo ke gas wala na glo malab gas luman led along lang gading week was kaya nagawasash ko yan. Limit friend ngay tuwin siya ngay agin pela na zoom kung gas ka kalya. Na kadisyo ta kali lutu sendri na wala tuduan ba aus nga luo. Nagkalin sendri yan. Al skalo lito. Aw, Ala ko skalam gan. sisla gulu nga fact po siya mukay nakisipin Mwet okay wa panic. Aw, gulo. Le itawi ka tielos o sanging mol kon le mga ingigas matash. Ale esmak taxiloman renix. Para ka fulot gigastan ka to min bangayan si may use top nag-ilya lash mo ito. Min kadel ta mga ina kayo bit mga sikya ko. Para iya mas lang may sa agas makinya ko mo ito kayo. Magkaya kung usik din siya na nak kanya esma agas makinya ko. Kaya magatash kaya bising yun. Mit ko slay na fellow in orone ko malapatatla. Fulot na yun ka. Taga na yun ka. Sukaslat ka. Broy na sin ka. Suk with ilos sa masuki gaslan ka in Akashoy. Kaya ito na lash kayo mo ito. Gulo, Renix, ale, wo lukin pa siya siyam loman, kad akilin, gumala sa mat, akay ko. Ano friend? Ngal kulo malap kita kalwin na kasi kulo lash singat ke was na gaywa mga sin kala mama elos sa may kata ka replay ke pel mo sa slow losan. Bang mga ke pel singa nga we komitala kata en nga sun sen retari na banang kat may akut na gasenri aspeto ni lash tu kya singa luo ko plan pel singa na 2K time merki ko Seattle time. Nga we ko os ke belsinga in kolgat ke Brian Kalia to ni lasha akon ye fact na kaywa step place taka kataga ni suk ke gastan gadin bel kain hak malala ye ga ta ma fela sina sishme na ana ke me retlash mje nga vak mo ko os na kaywa sa da yen lesala ko os in wipe on ya kon sa skuma in fight ye kat na kaywa in da we on gekin nga vak lesala na ke en katasho na American ku sai ma pa lesala la kan da fineas o ye sai ma kolla bena le klomalla lista shamsham la ka pa na nga tu in singe kasi ba shamsham lu tu nga ko met ken proi ke ben singe nga proi ke shala lap ko swi a proi in chi oskewa kat ka ni asang na silim kat ke ben singe all in kat kom lem lash babatamas kat kalena pagoten wolena langkaleng lang sina kay wa ma yurumme kulo malab sungi ko mesina si nganin ka
nganin katangla nganin fashionamet magumba kay katke katin tiaf lela oyalan fela ingain kupoi am kuigulom magatafo ke pensingi agatin kain is kake in la lalfu la maingi na kay wakumeta fa akwoy katnage kometa tafay katlanage mama evataka lela na sishmit klan sa plom in pele na kaywa la me lusen en matalash figal lusen fototo ya ko lisala ya katin ke maak ya ke na sish kiden fash ke maak na sish kulo malam chung ke met faket kulo malam chung ke kafen nan si tamle lash ke tamle serlen ko in tafana bele na kaywa mutlani na in fash ke akko klumpanang kayikat kiden ko koy na ke oye si maak ya inge kat proinge ke met los salama we got petoini ke bensinge lela kastum ta kana yorosh na kayo dan da ni lut ke kulo malam sum ke mainge na ke wa ke fashli clash nga pang na sum we met kalal fu na kayo wa ke ka singe ke shamatal lan lem lash wen kulo si fan na de duma mi se kakle ngan karin kat moli katle sili kat ke shamatal singe kat fashli ke bensinge l'alfun ila ke ino malang silom in civil pe esen in nakman in sias ore ka teni gidan ka in civil pe shan from ki castle ulo malang chum pa ke pen singi ken in sias metla wa proy amen and amen right Yes, God, in